maksudmu korat nang siam wes lah. Sekali kaya. Ben mani semangan aja kan angkil ke griyo dong. Nang ujang ke griyo. Kayak ini model-model mana ya? Dusun mu koratan ini jauh nih nyiam wesene. Udah sepat. Mon pasang support kengken. Apa nama sing ijang dong muda cijang kok mau medeh belesan do. Oyong ai bade dini. Cenah cang aliang makanan soro pahit-pahit. Kucing mang itu Oh, sama. kan menyambung oyong dini. Nah, terima kasihnya, terima kasih. Oh, gitu lah kencing manis. Sing tadi kone makanan manis-manis. Ini pahit-pahit makan. Lar. Dia sing tadi kena manis-manis. Adik itu pesawat Cina. Dia kencing manis. Mama di dia serone pahit-pahit don belum tas. Apakan gule gitu. Tadi itu cingorta. I Petru ke cina tujinan tiang tan. Bidan yang mau bedo bedo. Awe bidan. Pangkonong sing ada tuh. Dia cara dagang ngepate, bumisi bati, numpate. Si, pang berak sing ada Kamu campur. dah, lah kene rezeki ini, sing tadi ales, sing tadi gelidin. Baru nikahnya kan wagong nepes gitu ya. 5.000 ngopes. Diajang nih pang sing selamat sing ada cang mampus. Mana jaman pes? Cara sing nawang ci bungut di Petro. Udah mau bungut pengadokan. Ci adu ngajak gelah. Udah ini radu, bang Arwan jaman pes. Ye, gila kok udah nih. Maru kan aliang makanan pahit-pahit nih. Makanan kaleng nasi bang sih suka kemungutin nasi. Lar, ubar deh lar. Ujuk alak itu nguber-nguber dong. Udah gua harus lari selamatkan diri. Lar. Gila kau nih. Bisa udah lampu nih ngoyong tuh. Kengkene di lampu mengkap. Yo nama kantena aja kasih strumnya. Jadi kini caranya Kengken ban. intip tuh. Ah, Intip kasar tepuk dong ros pang liu. cek kemplong las nih. Ya kan kamplengan nasi bungut di lantang tuh plak pang pedel lah tuh. Kene caranya. Cai nakap. Cang emplongin. Oke dah. Hau. Oke. Nah. Aduh, nakap sih yang bisa. Mulut dan bisa udah nakap. Aduh, baru bisa ngedek. Oyong nih. Nanti kini caranya Siap ibu. menang. Oh. Pak ada nosong ini. Kini Petro. Oke. Benyok yang kau tanya ke rumah lu. Siap. Ian bos siap sih kada nosong. Oh. Duyut. Duyut. Ngoyong. Ngoyong. Yang bu ngoyong tuh. Nih, Niki. Aduh, may kapong na si Pedro ka na. Kulong sa ring andoan. Kinagajak sa... Na dolar kampua. Agad si Udo naman. Lawan. Yang mulai ciwanen lah ada yang keririan sila. Mai. Nang nong kopi cangkir godol 5. 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 Nang nong kopi cangkir godol 5.
Adi cimi lubah. Yang mau keledu. Tidak ada tendang dolar ulung. Tidak ada hubungannya. Hei. Kelipan je. Pojok je. Di sange. Pidan jangan jipes lima kali pidan. Dah, Pidan jangan jipes. sudah kendan. Idolar. Pungut lantang cibur pengadokan. Oh, bungut lantang. Au. Bungut pengadukan. Au. Di dolar kayak bungut nih. Topok. Ah, tu maru kuang pengertian nih bungut ditobok kan tornado. Tadi orang ki kuang pengertian jadi. Egen, ngerti dong. Kau dewa ini kan didang. Oh. Man Petro. Oh. Berikan didang ke puri. Benar. Berikan didang makan dolar. Lar nipis. Nah, doh. Eh, ya jang sing selamat jangan ada mang pis. Nepes itu. Ya sing ngerti kengken. Kemudian tanggil main sama saya. Lar nipis. Ini apa noti nih? Wis ngono ta. Boleh jangan ngomong. Kadang saya gitu. Sing ada orang sana dua meja ada dua. Kadang gitu saya. Biasa sana mata gitu. Cuman pis. Hei, di zaman pis. Ya, Di zaman pis. jangan ngempuk celengan. Jelengan. Bang, satu sudah di lima kali. Dijecing yang jelengan. Beten longan pulasan yo le nek. Lekle di tujang. Maksud ditanya kene yen yo ngemaling kan jelas kopi sago ngemaling. Hah? Sangkalo beten longan pulas yo jang ya. Oh gitu. Adi noti je lah. Dia kene. Lek-lek menengejang celengan di Pisago. Laga cang meretang nyobetan longan. Ada celeng nyongkok aduh. Mak cang banting dah sih. Ngisi 5.000. Nih 2.000. Kene 2000 nih. Nih celengan sini nyewa kamar nih. Ngekos lah jangan buat. Modern begini tuh. Ye, nak kumi cara jani mula gitu. Apa ben kumi keris? Eh, Saya bet pradeng lah piana, klep anak sih, mas sekolah di Bandung. Ben bidan sing cing rumah nyewa ci rumah kos adane. oh ganda. Celengan ci pato jani yang laci peburon, sing cing lah karang ngoyong peburon ci nyewa ci karang. Men buburan yo cuma ditiane ngamado. Tak gene sewana. Aduh. Cingu bodolong, kirek, cuma cangre ngama. Bukan di gede-gede, jadi bayar beliin maman. Kayak dia ngelak kena ngekosang. Adi bang ama yo di. Cak sing bisa bahasa tolong. Bayangkan 2.000. Uang 1.000 dong. Lar, Ya. bro, saya memarakan di Puri, ngamah ci di Puri, medam ci di Puri, bayar beliin memancir. Bayar soal pedam cia. Ini pesanya kontang idian dah. Berarti saya ini pes 2,5, 2.500. %20 dong. Terus yang ongkos itu makan tidur itu. Mereka megah ini tuh beli kudang tiba tuh. Tapi ongkosnya. Yang lunas ongkos kerja tuh. Aduh. Uli waton apa nama keluarga? Uli waton badan tepak. Uli waton matan depan. Aduh, uli tepak beten waton. Ngene jual. Aduh kembali. 5.000 nih. Nih bawa pescang nih jantan. 5.000 dong. Kembali dah. Ngenan paling bina. Lar, Ya. eh, Oi. lar, Oi. aduh, Ibon jangan jeredeng. Oh, kenten aja ngeremak itu nih ngerawas. Woi, ini kan.